Ka menteri bakmi ya kakot kakhya haga jala ka doktor amparin lingdo kalau ong bakinong khayi bat kinong di ya ki Dohkha kide banbu bat tabha bat pentikna bakindi ya kimar ki babha syakipat ba habakran menta ka arpho nyo tarik jeliu arhaja arpholai kalau ong ru bala dalap badan Biang ka Formalin ha ki Dohkha ka sarkar kan hap ban Khang Biang ban Wanrah Dohkha Nabar jela kalau ya thu bahaga jingya kandu bat kinong khayi Dohkha dangshan kala kran syai bakide banbu bat tabha ya kimar ban yada na ka jingsniu Namar kadai ke kamram ke jongki ban ai ya ke babha na ke benta ki pat ba. Kalau ong Lada don ke jinglek butu ya ki Dohkha, kadai ke kamram ke jongki nong khayi ban wat hangno la lek thok, namar kum ki nong khayi ki de ban shim ya ke jingkit klik, bagi marbam bagi di syaki pat ba, ki de ban long ki basngan. Shushu kalau ong bagi don ru ki an na ke benta ki do ki ba penken ya ki kendon jong ka food safety. Ai ya pi ya ke keruak menen. Ba kanu ke benta ke wakta ya ke kot kerja jong kinong syok sno ke sarkar ke di bang shim ya ke rai ke baklan Formalin ke di ke dawai ke baki ai kumbala pensyai menen kumbala pensyai mengamen syai ya ke preservation jong ke met jong ki brio ta lada ki pendengkam ya ke jo ke substance ke ban jong ki brio kanong very dangerous tinggi dong compromise a lot kata mat kumbangila dep ong nadu arhun riu tarik kandon ke relief tangba ngin hap yai test ya ka Dohkha ban pek ba kani ke jingdon jongkum kani ke bi ke bangi ba di ladet pensyai kata di chief minister di ramba jong statement itu kamdon keno ke jingtu ban penduk ya ke business dong mama pi ki Wanrah ya kata kabam sya ke state ru kini ru ki traders ki wholesalers ru ki di benshim kya pen baki Wanrah ya kamar ka ba upat ba jongi unda ubam kanum don kano ke jingma ya kana chogo kadai tang kata ka bangi o kani ka jingpik ngor phimna manlan nambar ba ka advisory ka bangi ai ki pat ba kalong kani kalong ka jing yui ka jinglam hadin bala test ni ke start pat ba kan umbame tang Dohkha ngin na de play and it is found that the formalin levels in fish is very high and we will have to reinstate the ban because the chief minister was simply responding to a query of the media as to what is the take of the government on this matter. And the statement made by the Honourable Chief Minister clearly stated that the ban will continue if formalin is again found in high, dangerous, whether high or low, unacceptable levels. Formalin is formalin, it is not to be used. So the Chief Minister is saying that if tomorrow it is found that this again repeats in the test taken by the Health Safety Commission, it will be immediately taken out of the market. So there will be health risk because Yes. the test